Amanya Mark Dickson w'emyaka 28 hamwe n'omukazi we Katsime Catherine w'emyaka 19 abatura ba Rutete West muri Rutete Ward Town Council ya Rutete mu district ya Kagadi nabo bashobanjirirwe bwanyuma yo kuzara omwerere orwira omutima. Omwerere ogwo akazarwa hari kibanza cyo kwezi kwa gatanu umwaka ogwahirwa rerukure rya Kagadi District General Hospital bwanyuma ya nyina kushemezwa. Dickson nagira ngo umwana wo bwanyuma yo kuzarwa akagira amagara make munonga nuko kumutaha oxygen bina matsiko naza kubaje onkaleto mukazi wanje Kagadi Hospital ayishire kuzara tukijane birabiri na mwenda niko yayikireho tiyabasa kuzara je cyakana yaba okushemeza tiba kubaje kumushemeza bashanga umusayine mu muce babanza bamuteka mu musayide ni cyakatano kuba mushemeze ebintu nangwa byatamburaje then kugwe bukisha cya mukaga biro bibiri umwana yaba kubi bamuteka oxygen then nyine yaguma nafu no bujanjabi no mwana kura kufana go bujanjabi then kubarebire umwana bakari kusubira kubaruhire aine muno mushuyisho kuba bijanjabire bareba ngo ubundi asa kuba yaterera kuba inize kuma oxygen akamara dakika 40 gonka yakora ki yahinduka umubiri yakaba. Mark nagira ngo bita omwerero ogwo kuba muhira oxygen embera yabambi nuko kumucebera bakashanga rwiro mutima kandi sente z'urkwetengesa ni nyinje munonga bashaba kugira ngo bashiyo bagungire gukora ki kumwekebeza kumanya mu ndabire ki kuza kumugishanga bashanga rwire ki omutima hati batugamba ntibaguza kutufaringa murago then kunageze okusoka kubuza kubera kwatagana ari murago nashanga sente zibari kushaba ni nyinji munonga just na transportation yonga so niho nandagambira egitwayisa mu wiki ya kabiri tukuza kwata wiki ya kishatu tucyari Kagadi Hospital umukazi wakaterera nango n'umwana ubwo bwo gutegeza mwe bukaterera cyangwa kujanganisa cyo mutima takataha akatakahisa. Kahumza Harriet omushahoro ukora mu neonatal intensive care unit ya Kagadi District General Hospital nagira ngo ubwire bwo mwerero gu nuvumanywa nka congenital heart defect otwamresera kuno munichu twamteka oxygen twamujanja banemba zeite tubaha antibiotics tubilikimu kiona twachikora kurugekire ya Zaire kibanza ali munichu kuno otwaboine mbere takuhinduke ala oxygen tukujanja bamwana takuhinduka Dr. Kagoya yakora ki reviewing aho mwana ono niyo diagnosing irek aina congenital heart defect okurjira har amanya Mark nubwo abire yataho mu bushwera inamasiko gukombeka bitu nuko kwishiro mu kizivunkechi ogu obwatanashaba abanyamba bazokumuhwera abashaho bo kubagirizo kwenda kungambira kuko yasa kutambura bantandikira motoka banjangwe cye la nanka ambulance kuruga hano yuka ina kugenda ambulance aine oxygen banjangu neba nenywa lita 9 then kunjire kubarabara murafu nashanga kiri kwata mitwara 5 nankaga then banjira ngo kandi naza kukamura gonyera kugenda mpamire habwe nshonga nibaza kwenda kusoka kweyongera kumucebeza kukakasa kwe bugwe kibwo mutima bwagwira ubutufu then banjira ngo ekice nandi kuzanka murago kutanca hari murago eki nyine kubajana nyine miliyoni 5 nikwebyo byamara kudanka then ngo bashanga aryo kushemeza zikwate miliyoni 3 no garuka higuru nteza basa no kurema bakansindi kankaye ahero omuka tunenko kuturi kwebasa oiro nitubashaba abina kachena kango nitubashaba mutukwatireho ogu nagira ngo harumarago Heart Institute aho mwerero gwasentirwe kujanjabirwa ekice munonga nayitengesa sente zo kuhingura miliyoni 30 kusigikira hambera ya baby wa Katsime Catherine yaina ebintu ya mitima nko mumanyire obayikamura goko bisa kumaraho esente zikuhingura na miliyoni 3 abo kuba obwogenda imura goko babanzani bakebera kimukora kimkikizibuke nyine ekyaina sekizibuke yali kijja kwa nikinganizo sente bajja kuba ni bakora kini betaga abo bwahatana bashaba abanyamba bazokubakwatiraho kandi wakubasa kuba ino buyamba bona nabasa kubahikirira hasume ya notu mshanje mukaga 2 ashatu na mukaga 5 eriyo mazina ga amanya Mark amakoraga gasha kwa Thomas tumwebaze.